Ramtana pasal thanu na thap ngam kan u nau kachin KIA te hian va chuan om tak em ram mi pui te chan him turin hriom na tam tak tuara ril tram le tui halan om lai pon pathian hena lom thu an soi thei hi aro puin an tan chol lovine tong trai pui zelangu kan u nau kachin KIA te chon pathian hena lom thu an soya kan nun na kan tak satana pui mo ber chu tong trai na hi ani an ti KIA te hian pathian an khet chiang hle ani chom he an nei lo point kan ta na to ke lalpan min pe ani ti in hlim takin lom thu an suima sa a an ein an in thri na ni kan tong trai na hian mel man he theina turin min puya kan du tu sam te hlo thin tir thina kan hring nun kong man me ka te lim na min thlen thin boka chu mai ani lova kan taksa hrim po dam na min petu ani ba ka kan tharau tan po dam na min petu ani fin na pathian chakna pathian abrahama pathian isak pathian jacoba pathian kan hne na om rengla kong diklo laka kan pen sual lo na min vengla kong dika min hruai zelang che olal pa i mi khriat KIA te chan himla ne na chan tir zella mi puiten zalen takanang ma faka hun kan man le theinan kan ram hi tidam le ro April ni som ni paruk sang ni som ni pakhat thotran ni enge kanan kan dam tlang zelem le hun hun hoa chuan in do thu thang in hri anga hri te tram te aleng ang ti tu thu sei kha lo thleng dik don ta em ni le thon thu ang le ka kan hriat thin in do thu thang hrileng te chu atakin kan hmuwa kan hreta a thleng mek zel chu ani hi chu tiang bo ruak chiale rit takin min del chur laya a khongai na changa ni thar kan hmu le theya wangin lalpa hne na lom thu om ro se chanchin thar ria danin mizoram a rikai mi som ni pani mu bel le ania nimin lam ain rikai an tlem hlea alomom tak zet ani chuti rual chuan chiat na men lovina tlak bok thunga muntin mai arama kanga khothen khata chuan kho chung kang kain chen na in hial kang te awma sarkar boi pui tham khopa kang me achuak ta hi apui tak zet ani chiat tok chung kwa le khotlang ta ni tong trai sakmol molangu tahan le chevel tamu thlengin chanchin duam lo hriat tur om lova a thoven thak hle mai chin hills lama po boina hriat tur om lo ni in ka hria lalpanami te chen na mun hi venga hum him tlat turinga tran puina idil zelangu kan khotlang theu hiral ti tak le thla phang reng renga mutmu po tu atha theilova in do na muala changlo tur le mi pui zalen taka kan kho sakna rem na le muan na mun lalpa chen chiu na le hum him khuwa ni turin lalpa hne na i hlanang u Myanmar rama thi sen chuak to lova in biak remna malak ani theina turin le zalen na remna le muan na thlenna turin engkim chunga ro rel tu pathian hne na idil chhun zom zerang u Asian in Myanmar ra tharum thona ti top turin phut April ni somni paruk sang ni somni pakhat Indonesia khopui Jakarta a Inrinia Association of Southeast Asian Nations Asian ram phuai tu ten submit an neya Myanmar ram tual chung boina to meka tharum thona thleng te ti top ngal turan phut thu an soi member ram so momna Asian chuan Myanmar chung changai tuin emergency submit hi akawa Myanmar ram boina ti top ani theina tura an thil phut panga an siamani he meeting a hian Myanmar sipai ho tu lu ber senior general min ong lai po atel Myanmar sipai ten February ni khata civil sarkar thu neina an he chu awanga tual chung boina thleng mek chu ti top tura an du thu Asian ram te chuan an soya mi puite le sipai te po boruak tha om theina ta na theito pa in thunun tura an du thu an soi boina chin felna tura in biak na nei tura an du thu soin Asian chairman special envoy chuan in biak na kalpui dan tur hi boi pui dona Asian secretary general in a pui don bok ani anti tual chung boina thena wanga har satna tok mi puite chom dol na pek an ni don ti soin Special envoy le palai te chuan Myanmar ram toin pol rang te an mudon tian soibok Jakarta a Asian submit neina bula hian Myanmar sipai ro rel na du lo tu te mi then khat chuan nor an huai khota Myanmar rama democracy tun din le sipai ro rel na an du lo na thuziak te an keng Myanmar ram khopui sang a po mi poiten nor an huai khot bok Myanmar sipai ten civil sarkar an pai thlak nuwa Parliament member ten civil IO tu atan an din thar National Unity Government NUG chuan
ASEAN khuai tu te thu thuk na siam chulom om an ti thu an soya Myanmar ram chung boina thleng mek chinfel na tura thu thuk na an siam te chu chak taka ataka kalpui zui an bei sei thu an soi bok heti lai hian Myanmar activist te chuan an ram sipai ho tu le ASEAN ram khuai tu te in rem na siama tual chung boina thleng ti top tura an phut chungchang chu na takin an soi sela norhuai hot chun zom zel an tum ti an soi protest group General Strikes Collaboration Committee how to Khin Sandar chuan ASEAN MOU en po ni se pon lamatangin in peito lowin in biak na mangin buaina chu ching fel ro ti in an soi ringot thin hei hian Myanmar ram chung thil thleng mek din mun dik tak ati chiang lo ruwa manna kan siama lung oilo na hi kan lan tir zel don ani ati ASEAN meeting a an thu rel ta chu Myanmar ram mi puite thil du atilang lo ani ti in sipai ro rel na chu ti top ani ma chuan theito pa an nor zel tur thu an soi ani KIA KIO thuthar kum somruk chung zet mai sipai ro rel na hnuaya kan om kan ram khovel leilung haus sakna mal somna tam takan dong ma se mi puite chan phak lowin ram dang le mi tlem te kuta atla KIA te kanin din chan hi ram mi puiten zalen na an huwa ram danga an thiam na le fin na te an man ral lo na ni KIA te hian ma chuan tur kan nei chun chulal pa awa ram zalen na be hi ani ASEAN submit thu chuak tlang pui arang theyang pera terrorist hi ti top wat tur ram buina wanga tang zong zong chua wat tur democracy dik tak arang theyang pera pele wat turin meeting zo hian Malaysia Prime Minister chuan ASEAN thu chuak hi min ong hlaiana pom thu a soi tin Indonesia President point Myanmar sipai sarkar in diklo taka sarkar na alak hi kan pom theina chan tura om lova Myanmar mi puite tor na le au o hi kan khrereng don ani ati thubel summit thu chuak hi details sa puan kala mulova mun sang sangami kala kho mani official taka puan ani huna chiang zokin karon tar lang le don nia politics wanga lung intang te chua tur ti lung rual na chu ASEAN in a hnol le April ni som ni paruk sang ni som ni pakhat tho tan ni Myanmar ram chungchang ASEAN in a ngai tu adona thu chua zinga tel politics wanga lung intang zong zong te chua tir ti lung ruala thutluk na an siam chu ro an rel tak taka ero chuan an ti dang lam le ani ti in Reuters chuan nimin khana tar lang ani ASEAN ro rel kai hruai tu in ro rela khai khom na he thu hi thak dang lam ani ti mu ani awangin mak an ti hle ani ti in ro rel thut ma a an thu lo duan sa mu tu ming thup mi pani chuan Reuters an thril ani eng ti khun khan nge eng wanga thak dang lam nge an ni ti soilan a om lo ani Ministry of Foreign Affairs Malaysia Hisamuddin Hussein point Myanmar raman zong zong te chua ngal turin ASEAN how tu te anin lung rual ti in pathian ni khan social media atar lang to ani in thak thleng ASEAN chairman chel tu Ministry of Foreign Affairs Brunei Hassanal Bolkiah hne na hemi chungchang thu Reuters sina zo na chu ala chang lo ani tunma a in do Aung San Suu Kyi a chair ni in au kilina soi April ni somni paruk sang ni somni pakhat tho tan ni sipain dan lova an mana an thrian do Aung San Suu Kyi chu ama ai khana chair to zok ni in au kil do min soi chuan media lam a hril do Aung San Suu Kyi in voina ko ta in lan na au kil mu phal sak turin ko chu dil non le ani ukil mutur hian kangen na rei to hlea thu boi dang la min orbel tira kangen na rei to lutuk ti in ko ta soi ti ukil do min soi hian media lam chu hril bok ani ni somni panga thali sang ni somni pakhat khan min dat chin state a misual hovin civil mi parukna sataka vochungin an mana mi puiten chua tura an wangen chu misual hovin an loka pa mi puite pon kaplet ve in sipai pathum an thia mi pui lampo thi an omnia soyania thi zat ero hriat anilo khatizong kan le phot mero se